سلاف بینرو گهدارن روداوش و باش به از نهاج باجار دوکی پاوی که راست از لگلومم مدخواست امجیل در و باین دنوا اوه مراسم دایا کو تایبت بسپاسی و نمانا کرونا الپارزگاه دوکی لگلو باین لجبر بارینا بارانا کا زیده و تکچونا روشا کشو هوای و رشبا و هربای ام نکارلین ها ام دیمنن راست راجبارا ود گوهزین سپاس هزین نافخو سپاس پشمرگه سپاس تندرستی و سپاس خلق پارزگاه دوکی اف مراسم که هاتی آماده کرن بسپاسی کرنا اوان کسین کو دما کرونا دا خدمت کرین جبر کو کرونا ل پارزگاه دو که نمایه زیرتر دو هفتیان 15 روز دبن کو یک حالت نهاتیه تو ماکرن به شمال کان ل دو که هاتی نویساندن سپاس هزین نافخو پشمرگه تندرستی اوین کنها هند بینن هر دیمنن باجار دو که نه اف جی یارین آگرینن کول جهن جدا جدا لتاخن جدا جدا این باجار دو که تینا آویتن بشکه جه و مراسم کو بریار سران سر پارزگاه دو که بیت انجام دان لهر هفت قضاین پارزگاه دو که اف مراسم هي لب آواین جدا بریار غصایا کو درست دویده میدا ساعت 10 حتی کو 10 و 5 خولکان خلق لمالن خواه صبريار بو خلقيات بو خواستن كو كهرب بتاقد كرن و بچنا مالن خو بموبايلان يانجي بشمال كان روناهي بدنا مالن خو اف بشكل جوي چالاكيا كو جبوي سپاسيا اوان هزان اوان كارمندان ينكو جبوي كورونا و دمهاتناوي خدمت كرين لسر اکرانن روداوی آگرجی دیاره کو او جی بشکه جوی مراسم کو لدهوکی هاتیه انجام دان لدهوکی آگر لکلیا شدای هاتیه هل کرن و آگر لچیای زواجی ته هل کرن لباجار آکره کو به پایتخت نوروز تناس کرن سرانسر کردستان الودرجی آگر ته هل کرن راسته آگر نوروز الهنجهان نهاتی هل کرن ل ایرو آگر سرکفتن و نمانا کرونا هات هل کرن اف بشکه جوی مراسم بناوه سپاسی و نمانا کرونا لدهوکی لسرانسر اوه پارزگه اف مراسم هیا لقضاین وجه الجهن جدا جدا با اوائن جدا جدا ده بیتا ساخ کرن لدهوکی یارین آگرین هاتن دیتن آگر جی هاته هل کرن به شمال کان لسر عده هاتین ویستاندن سپاس هزین پشمرگی و کارمندن تندرستی و هزین نافخوی و هزین آسایشه هفکارن من تو رامدیای روداوی ینکو نویسینگه ها دو که نه هفکارن مج حوله رجی هاتنه ایرول دو که ام دل گلوا برم ام دل جهن جدا جدا گلوا برم هذين کو نه هند بینن دهوك لسر ديارك و سنتر قضا دهوكيه اباكو هند بينن يارين اجرينن اف دهوك راسته تبقرا خلكي وكون بينن دجاديان دانينج بركو قدغيا هاتنو چونه هي جشش حتى كو دازاي شوي بريار حسايا كو نابه قربالغي تشببه ام دچينه چاي زواجي لو درجي مراسم هيا يا هلكرنا اجري کو لبرام برویجل کلیا شدایی ہے لأف لچای زوا آگره که سمبولیک یه بچوک هاتی هلکرن کو قربالغی درست نبا خلقكم نبا بس دما کو رنمایی بینه بم فکرین خو پاراستنش برکو هینا جی دماترسی دایه بر پرسیم پارزگاه دو که بهشیاری و بماترسی سردریل گر روشید کن لزاخو جی به همان آوایی اف مراسمه هیا یا سپاسی کرنا آوان هزین کو خدمت کرید سردما کرونا دا و دیسان یا نمان و سرکفتنا بسر کرونا دا اف باجار زاخویه اواکوند بینن یارین آگرینن اوی باجارینه لوی درجی لعثمان باجاری اف یارین آگرین تندیتن لزاخوب وی آوایی اف مراسمه هاتیه آماده کرن برپرسن اوی قضایه جی بجداری کرنه اف پشتیکو کمیته روبرومنا ویروس کرونا الپارزگاه دو که وی آوای خواستیه چالاکیه که چه بکه نگش بوی سرکفتنا بسر کرونا داش برکوکی اوت بیجن هینا مترسی مایه لیب تنش بوی سپاسیه و آهنگه که بچوکا سمبولیکه جبوی نمانا کرونا الاوی باجاری اف پارکا نوروزه ده ناوا بازار دوکه ده ناوا سیکا دوکه دایم پارکا نوروز یا جهه
ساختکردنا گەلک ڕێورەسمانە پشتی کو هاتیە دروستکردن ئاگرێ نەوروزێ ژی لێ دەرێ هاتیە هەلکردن خەڵک دەرێ لێ دەرێ کۆمت بن لێ ئیرو ڕاستە خەڵک لێ دەرێ نینە قەرەباڵغی چێ نەبوویە لێ بنوێنەراتیە خەڵکێ پارێزگەها دهوکێ هەند کارمەندên xwebexş yên rewşenbîrî huneriya dihûkê yên parêzgehê giştî çûyne ev mûm ev şemalke danayîne li ser erdê nivîsandine spas hêzên navxwe spas pêşmerge tenduristî û xelkê parêzgeha dihûkê ji ber pabendbûna wana birêndmayiyên qedexeya hatû çûne birêndmayiyên xweparastinê ev jî her esmanê dihûkê ye yarên agirîn têne teqandin li esmanê evî bajarî çalakiyên ku de îro bêne kirin li dihûkê li qezayê bi taybetî li qeza dihûkê li kêliya şedayê agir tê helkirin li çiyayê zawa jî li parêka Newrûz dîsan bi heman awayî ye li panorama azadî biryara balûn bêne hildan bi esmanî ev jî akirê ye li akirê agir hatiye helkirin wekû ku hûn bînin xelk bi meşxelan ve bi xetîran ve diçin agirî dibin ev e akirê ye hatiye naskirin bi wêyekê ku paytextê Newrûzê ye xelk li seranser Kurdistanê û li cîhanê Kurdên ku li dervet mînin ku têne di nava evî bajarî de ji bo Newrûzê amadekarî hatbûne kirin li ji ber hatina koronayê ji bo herêma Kurdistanê û piştî qedexeya hatbûçûneya 13 û 14 êdîne 4 man ew merasîme bêne qedexekirin û helwişandin ji bo kom nebûna xelkê û zêdetir belavbûna vayrûsê ji ber wê jî ev xelkê xwe ji bo Newrûzê amade kirî niha ji bo serkeftina bi ser koronayê de û nemana koronayê de evî agirî helbken hemû deman agir sembûlaweyekê bûye li cem Kurdan ku nîşana serkeftinê ye ji ber wêyekê jî li akirê û li dihûkê jî vî awayî bi helkirina agirî nemana koronayê li hev pîrûz dikin.